Your brother's fighting for his life. Mu gihe umuvandimwe ari mu bitaro kurwana n'ubuzima bwe. Is dead. Benjamin Jiba dead, the minister's daughter. Benjamin Jiba yarapfuye kubera ko yishe umwana wa minister. Murekera gukurikirana ikirego cye. Now he starts to understand. Your brother was given a choice. Umuvandimwe wawe yahawe amahitamo. Comply or suffer the consequences. Akorane natwe cyase nawe ukorane natwe cyangwa uhure n'ingaruka. Genda ubwira umupolisi w'inshuti yawe kira kirego cya Benjamin Jiba niyongere kukinjiramo. Kira kirego ko bakinjiramo cyane gishobora kugaruka kuri minister. Kuko ni bavuze ngo bafungishe Benjamin Jiba birangira nirashe. Sasa ari kuvuga ati Benjamin Jiba kira kirego kigenda ubwira umupolisi ariko gukomeza kukinjiramo. N'uyu babwira. So cute and those expensive. Ako kana kawe utwo turinete kambaye turakabereye. Cyo mvugura cyumva. Utazatuma abura ubuzima bw'uwo mwana. Precious telefone arayijugunya. Niba musabye gukora ukashoboye kira kirego cya Benjamin Jiba bakagifunga burundu. Urabizi tujye mu nzu. Gwiki tujye mu nzu. Kumbe hakuni no duri Precious umwe na minister. Hana afite twa dukoresho bakoresha bagira iki n'iki. Hana ari kumwe na minister n'umugore witwa Precious. Dore minister gasura. Ho! Minister turamwiboneye. Bizagenda bite? Minister turamubonye. Izi nizo episode bamaze gusora ngira ngo musigemo mufite amakuru no internet mwarayibonye. Ubwo n'izindi nizisoka nzababwira. Naha ducumbikiye ni ku gasobanufilms.com birasaba kugura abonema ku buryo akanya kari kose ndi yasokera wahita uyibona mu bambere. Yo.